Members of the district councils from the Voice of the People's Party representing both the Khasi Hills and the Jaintia Hills Autonomous District Councils on Tuesday extended their support and solidarity to the ongoing agitation led by the chairman of the Green Tech Foundation. Those present included Powell Soklet, Iban Dublin L. Nonglait, Sabor Langwarba and Edison Karumnui, among others. Addressing the media, Powell Soklet stated that the protest spearheaded by the GTF is rooted in a genuine commitment to environmental conservation and the protection of natural ecosystems. He noted that the movement reflects increasing public concern over the preservation of ecologically sensitive areas. Commenting on the state government's proposal to develop a resort at Dolanong Lumpongdeng, Soklet alleged that the clarifications issued by the government are aimed at misleading the public and diluting the core demands raised by the Green Tech Foundation. He also expressed concern over what he described as the government's growing inclination to promote large-scale tourism infrastructure, including the establishment of five-star hotels in various parts of the state, particularly at Dolanong Lumpongdeng. He underscored that the site located within Umyam Lake serves as an important natural habitat and warrants protection from commercial exploitation. The VPP MDCs reaffirmed their support for the Green Tech Foundation's demands and stressed the need to prioritize environmental sustainability in all developmental initiatives. Ngelewan mata kasni nak liang jungi ki MDC jongka Voice of the People Party na po KHADC bakum juru jani MDC jongka Jaintia Hills ntai ba dami belong wen ki noket kam jongka Voice of the People Party kuma pli na ka basdang ka parti ke jongi kala ai ke jengkersan ke bateng ya kan ka jeng ki jongka neka Green Tech Foundation ka bidai bat ka jeng tu jongka sarkar batai ka hotel ya ka wen ke dolnong orang ti po omyam kena duk kasih ke pasdang haba kini ki samla kelari sports secretariat nak kalian ke parti jungi ke youth wing ke women swing bat kum diuru ki wipat kini lam kelia leilang sports secretariat bat habala penkerja no ikini ki jong president chairman jong ka Green Tech Foundation wak ki member hene pok malki nak kalian ke lam ke jungi nadu president jungi ba adan ilawan nang tai Dr. Baskamar Boru iblong spokesperson jungi kelawan ki wipat ki para MDC kelawan kaya jingwan jungi ni kalau ai jeng kersan ka ba ting ya ka Green Tech Foundation ngagi cukup nak kan dekapor ya kitu kiba mo kiba atatian ya kan deka Green Tech Foundation kadi-kadi ka organisation ka balang genuine bat ka bala tribun bahakikam akan mau ba kat kejeng jabok jeng kawa nan ba ti po nong stain deki volunteers jo kan deka Green Tech Foundation ki belahir tu kawa ki bala tami ki plastik ba ya ki jaklia jeng ka kawa bat mentangi ikan nu jeng khu jeng kawa nan ba ti po nong stain nata kita ke pat kiwa ru ke baka Green Tech Foundation kala ya bat pengkut ke bobot baka ni ka seng kadon temu sisa man pendek pensa ya kini ka mai mariang nata ha ke bide baka ni kelumpang dang pat ngi iru baka seng dei paka syukuran tanah jerong kila file ki RTI kila yo ki kod kisla ki documents ki babyang bah ki bapen i baka sarkar kadon ke jeng temu sisa bantai e ka hotel lang tia po dolnong tia po omyam ti kumbaka kan di ka foundation kala pen i ki jeng du nong bat ki jeng ta ka memerang ngirung ya tan ka ju ka sur man pen pau ya ka ju ka jeng kesana ka pata jongki dan re hapeng ju kita ke barong i ba ka sarkar pat mo na kaleng jo usia minister usu ai ki jeng pensai lembaga la patai khobor ba ke babul ki jeng pensai ki jong uhi ki de ki ba lomar persya ya ke ka ba ka ni ka foundation kalap lembaga ki document lembaga kita ki ka jeng ya ka deal ki jongki hapeng kita ki company ki paper te ini sulngok beri baka sarkar ka kwa bantai kini hotel keleng-keleng ki jaka khamtam yang thia po pung umyam mo ba kala kren kan ka seng bat kum juru ki babun kala pen pau ba ka di ka jaka ka ba ka benengkong kalong ba ka di ka jaka pelang ka bangi tan ka boarding nang tar ka di ka jaka ka baki nong song joko to ka snong bro sodong jol nong ruki em ha ka batong dok ha ba ki pe ki jakam te ka sarkar ka suan ban pendik ki pe ba ka kerteng jaka ka development ka jengwan jong ki tourist jani nyem tip kata hotel ka banteng thi kanu ngut kanu kala man ai kam jam hamtam ki try song stu bat kam juru ki samla jo kan dikari ka chungi tengi wan kan ka po ban pen pau ka jeng kersan ka bateng ya kan ka foundation bat kam juru ban ai museum ya u chairman bat present jo kan ka foundation u bala song sat khan mata ni lah handrusi mende ki lawan ki doktor ban pe ya u ten rei ka ba ki nu lam ni ki thu ba nadu ba ki wan hang ni nadu ka dewan
ka sarkar kam chimla pha e kini ki officer la kalang ki magistrate ni kini ban wanra e kete ki pensai kijing pasal ni ki clarification ke jongki dan ni kijing thok kijing tar jongki bakin dispute la nei bakin repair bakata ka jing lap jong ka furniture ni la shui bala syukran namba kilap patai ke bor kini ke pen i baka sarkar ka themu bahkan yang baik akan orang bantai kini kota tende ke baka parti kelap pau ke bau persejengi olah pau berara ka sarkar kaya bias khamat bahkan dia ka jengtu ku joka ke parti jengi kan pelong ke hibat ngiru nak kaliang juki MDC ngangai bat baro amtang ki bakarsan jaga VPP rei baro ki pai ba jaga dia jungi ken milang ban penbor ke sarkar ke bakade ban penduk no yang ni ke projek amar kalau ke jengmai kami mariang kalau ke jengmai ki pa juga ni kari ke jungi bat khamtam eru i bakamdan e ke bakhut ke basuba hakabide bakani ke jengtu yang sarkar bantai ka thi ka hotel lang thi pia thi popong ngam ki dan ki benta ki bahap mangi apa ka diskonsen lekan ni ke jakapat ke bakal sarkar ka thu bantai ke hotel bat kemjur tu ki baham ki jakai jong kapau department mo jaka MECL te kemdol genu jaka ke bahap apa ka jongi manadai ke jong dan ki jakai ke bahap mangi apa ka diskonsen kemaki hap sim NOC nangi bat ni dalil nginum ai kata ka NOC ka mangila penpau ka bide beketu ka jadi pujo sarkar banbu itu ka jaka juga kali ka transport anti ponang hilam hadu mentangi ngimangi ka NOC mengingipet ngimong ya bahkan gin priang tak ka development dan ngipet lu ya kajing pendek pensak kali kami yang kali ke ba ala ai yang hindi tourist bon sini kuak ban pe ki hotel ke 5 star hotel kuak ban pe kajing itanat kamariang balai terus ulai syasara balai ulai syapo molnong ar kuak pe kajing itanat kali kamariang ni ka sarkar ka jungi pat ka cuka ban pendek ban tei kita ke hotel bagi ta hotel ki dia nak kajing metoy ki jong ki katok ni kamar pen metoy kali ka dei ka jungi